heavyweight. Motsamaisa tiro ba kgata botlhe ba leng fano o se go dumedisitswe mme ke re mpe ke tsere hela mo kganye e ke ikopileng gore ke tsene mo go yona re tla tsena kgona gore re lebelle tafole ko morago e le sentle ba gaetsho re tsamaile mosepele o molele re tsamaile mosepele o molele go tlo fitlha ha re leng teng 2012 o tlo hitla gompieno ke mosepele o molele thata gore o tsamaile mosepele o no se botlhofo bogolo jang ga o ne o sa itse ope mo South Africa mme re kgonne gore tlo hitla fa go na le bangwe ba ne ba re amogela ba gaetsho ba e leng gore gompieno re tshwantse ra ba leboga ke tshwantse ka ba leboga mo leine la Kgosikgolo batho ba ntlha ba re kopaneng le bona ke dumela gore ke ka 2012 ke Metaini le Rekobedi o se ka mpotsa gore o kae Rekobedi le Re Mpule meeting wa rona wa ntlha le ba kgata ba re kopanetse go gongwe Rustenburg mme ra nna le meeting wa bobedi ne re le ko lapeng la bomme Thaini ka ekwa wa ga Ramono ke lapa la Kgosing la Lesetlheng mme ka di 16 tsa June ne re le ko ona le lunch ene di le go teng e ne le kopano ya rona ya bobedi mme go tsweng fo ra nna le diphuthego tsa morafe kwa Lesetlheng ra kgona gore re tshware phutego kgwedi e nngwe le nngwe ne re nna le diphuthego re na le lenaneo le gore ke la ngwaga otlhe la diphuthego tsa rona mme bo diphuthegong tseo o na le dikgwedi tse e leng gore Kgosikgolo o nata a tlo buisa morafe ba gaetsho mme go ne go na le makolwane a e leng gore ba na le rona ka nako tsotlhe mme batho ba tshware borre Setshedi Raspai ra Diphoko Hale Ntate Fule e le mokwaledi ke motho o molele thata ga ke tswara o teng o go dipitsa a to go dipitseng re ne re na le borre Percy bo Leslie Ramakoye Freddy Ranchi Refilwe Moende Shima Radibe ke batho ba e leng gore nako le nako ga re kopana re ka tswa re itsheba re ka tswa re reng ke batho ba ne ke kopana le bone ke batho ba ke dirisang tse le bona ka lebaka le letelele ya go fitla gompieno mme ba gaetsho a ke leboge lekgotla la Lesetlheng e leboge kansele ya Lesetlheng e leng gore e re hile boroko ko Lesetlheng gore tshware diphuthego go teng e re hile lefelo le gore go nne le kgotla-kgolo ya morafe wa Kgalhega mo ntlheng tse nne tsa lehatshe mme ke a leboga kansela ke itse go le teng ha ke a le leboga ke a itse gore go na le bomme ko Tsedi Hale ke batho ba e leng gore ga re wa jeka
ga gona poelo morago ke leboge botsadi bo ne bo lefa bo ileng gore bo ne bo organisa tiro e ya gore tsatsi la gompieno re be re phuthaganetse fa re tshwere phuthego e ba organise tse di jewang ditente tse le mo tsona tse ra ba leboga modula stilo wa bona ra leboga mokgatla mme batho ba e leng gore ke ba leboga morago ke batho ba ba berekileng tiro e batho ba e leng gore Saterdag molo mongwe ne re tsogella ga re bona gore le khotla le go bohelong le nna jaaka ne le ntse jang ra itse gore berekile go tsena ko tamonkwa e le gore ka gale jaaka makgatla a tlhalositse ra o ira phakagela e tona e leng gore ke ya mongwe le mongwe mokgatla mongwe le mongwe o e leng gore ga e dirise botlhaswa ga se lehelo le leng gore re tlo nwela bojala mo lona ke lehelo le leng gore re tlo itumela ga re hetsa rolla matlakala a leng gore re tlile ka ona ga re bate lehelo le re tlhala gore go tletse diplastiki go ilwa sengwe le sengwe mo go lona se se seng ka ga molaong wa rona mme ke re ba gaetsho ke a le leboga botlhe ba le tswang kgakala botlhe ba le tsileng kwano gore le tlo bona tiro e bangwe ke batho ba e leng gore ba rata go senya sekgata ke batho ba e leng gore ba batla gore bogosi ba sekgata ba bo hafole ba itshegela ka ga motong jaaka ba kgatla ba bua bangwe ba tsena mo di-radio ba bua gore tiro e ka se ka nna teng mme e le gore ba bua maaka hela mme ke a leboga gore re Pheto re buile le ena gore a baakanya lebaka leo o le baakantse ke na le tumelo gore ba kgatla ba bantsing ke ba leha ba bangwe se le ba utlwa gore go thibetswe ga gona tiro ya go nna jaana ke bo masengeletsa le gale mme bona re itse gore o kopana le bona teng o e leng gore ba ka se ka ba iphitlha ka Mmantaga re tla be re le mogolong ke gona ko re kopanang teng go yaanong ditaba tsa rona di ko civic center o commissioning ke gona ko e leng gore e tla re ga re hetsa ka Mmantaga ba tla hutsa go di-30 utlale ka gore ga di-30 ke tsatsi le e leng gore dikgang tsa bakgatla di tere di wela yaanong batho ba tla hutsa go di-30 gorogaleng ke dumela gore kwa ba leng teng kwa ba kutlwang teng ba ntse ba re ba nna di-30 o tsena leng mme ke na le tumelo e tona o bohelong se re se batlang jaaka Kgabo a bua gore justice ra e tlhoka re le bakgatla mme ke na le tumelo e gore justice e tla bonwa mme ke na le tumelo ya gore yona justice eo ga nke re tshwara botlhaswa e le rona gape re tshwanetse ra kgobokana re tshwanetse ra itshwarelana ke gopola nako e nngwe ke bua le bana ba mangana ka ga morago ka ga gore banna re tshwanetse ra ipopa ga re batla gore re bope morafe re tshwanetse ra itshwarana ra itshwarela ba bangwe ke ne ke ba ga se ka ika nna ke a itse gore go na le ba gaetsho ba e leng gore ke ba itshwaretse ga go tlhokagale gore ke bentse ke lwa le batho ke tshwere batho ka dipelo bona ba ja monate ko ba leng teng ga go re ise gope gore rage morafe wa kgafela ke gore ko tlhogong re tshwanetse ra bona gore ra bopagana mme ke na le tumelo jaaka mokgatla a sa le boleletse gore
le lona le morafe le tshwantse la itshwarela gore go kgatla ba rona re bo ise ko pele. Se nna ke dumela mo sona se ke se buileng gantsi ke gore le ga motho a boa kwa na ile teng a itse gore o itlela ba bangwe ba le hong ga ore ga o tsena o bo o hitela ko pele o bo itsholela pele ga bangagae itse gore go na le bangagae ba ileng gore o tshwatsa wa ba tlotla ga ise ba re o ye ko ileng teng mme gona o buile ba gaetsho pula Matuana we ke matuana a ra ko magadimana ntong ga ba tša ga bagadimane mme ga go le bokete ba re nkukise ja tsama ba khatla amogela le boko ke lela re thula na manyana ma thula motho wa bo thula go thula go tsoma go tswa nnete tswele mo nyadeng re itshwarellane thula ya tsama itshwarela ya ba ha ke rati yo ira go se seng kana ka sepe ke lebogile botsadi mo moruleng mme go na le bana ba bangwe ba ileng gore ba tswa go motshudi ba ileng gore ba ntse ba re thusa tiro ya go nna yalo mme ke re na le ofisi e mokgata e tlogetseng bana ba teng le bona ba ntse ba thusa mme o nka monopolang ba gaetsho o le moitseng kwano ke mme ba itse o Pule o ntse a re thusa mo e le secretary ya diphuthego tse ntse re itshwara mo lesetlheng o ntse a re thusa go baakanya gore thaepela dikgang tsa ko dikhote dikgang tsa di-commissione mme ke re ba gaetsho re tshwantse ra mo leboga e seng go le go nnyane se se teng hela gore mosadi a nka tshola seditse le nna ne ke tla mo hasaka